Kinagyoning igpa ang paninganak, paninbanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimurin. maya pa abak po. Kaya payabak po amang. Kapatad, magpasalamat tamo king lugod tamo king balang metong at king lugod tamo king Diyos. Dapat kami kakalugod tamo ng kaya tama papansinan. Pareho paralan kayong pamaglugod. Kaya tama naintindihan, lugod pala itang naranasan tamo. Makanyan mo naman ingkatang ebanghelyo. Si Maria, kaluguran ni Jesus sa ating kapatid na Marta. Dapat ingkarelang pamaglugod kay Jesus pareho. Si Marta, inglugod na kasuyuan. Kanan kaya may oras kayong pamananggap na. Si Maria, inglugod pagin ng Jesus. At suya kayong bitisan at makiramdam niya. Bibigyan ni sarili na balas sabihan ng amano ng Ginoo. Makiramdam niya. Dapat nang kay wala mo mas malugod tamo ka rin aliwa. Nang kay sipan tamo mababang klaseng lugod na rin aliwa. Mas matas tamo antas sa pamaglugod. King lengguwahe, kisalita ng lugod. Yan nga para pareho. Kung mawalaga, kaluguran tayo nga ng Diyos at may kakalugod tamo. Sa rin panahon, may kulang tamo at may kasala, mangyan tamong kapatawaran, kaya tamong pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal po king Diyos sa may paintutu. At kaya kayo kapatid, uling kasalak ng bina, king isip, amano at dapat, at may ayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapuku, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karing sablang anghel Apuan Santo, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo ko king Diyos aginutam. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng atamo, at kimpangapataw na rin kasalanan tamo. Idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo, isipan tala puri kaya katang panalangin, ganakantala ring intention tamo kayong misang iti. O malugod ming Diyos at igpa, inagkat mo kayong manatiling kayabe mo, pan makramdam kay amano ng Yesus sa ning anak mo. At tanggap ibat kaya, king kaya kang kapayapan ampon lugod. Mabilog mi sanang pusong tanggapan, at mabiyasa kaya sana nung makanano mo naman tanggapan, karing kaparaming taong lalapit kaya kami. Manyawad ang yanditak mong lugod. Kapibabatan at kapigaganakan, kapanaligan at tula. Itiadon me kapamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amanon. Pamamasang iba, king libro ning Henesis. Kabang makaluklukya i Abraham, lele ni pasbul ning kayang tolda. Pepakit ya ingyunu kaya, lele ning sagradong dutong karin mamre. Kapapalyan ning aldo kanita. Tinalangaya at ikitno ring atlong lalaking makatalakad arapana. Panakit na karela, milaiya ibat king pasbul ning toldana, banong salubungan. Dino kuya ang gaking gabun, at kaybat sinabi na, Makaman, ipakisabi kong mayap king eye sana lalakton, iningke kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, banwasan yula ring bitisyu, at kaybat magpainawa kayo, lalam naniting dutong. Ngening mi pahindalan kayo keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditak mumang pamangan, ban mibawi kayo sikanan. Kaybat isunduyo na ing pamaglakbeyo. Mi parangalan ko king kekong panyatang king baleko. O sige, ika ing bala, ngarang mekibat. Me malagwayang linod king tolda i Abraham at ngana kang Sara. Malagwa ka, kumakang at nung takal a arina at gawa kang tinape. Mintaya karing sese ng animal, at kinang wayang metong karing masanting abaka, at pepaluto neng agad kingkeyang alipan. Kaybat, kinang wayang keso at gatas. Dela na iti at ing pepaluto ng baka, at inapag na arapan ding bisita. Pigsilbyan la kabang mamangan la, lalam naning dutong. Mengan la at kaybat ngara keya. No karinya isara aasawa mo. Pekibat na at yu kilob ning tolda. Nga na pa ning metong karing lalaki, datang kong pasibayo king panahon na ning pamanadam at ing asawa mo, mi kayanak ning lalaki kanita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, o Ginoo, nino ing karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. O Ulitan Ginoo. tayo po.
O Ginoo, nino'y karapat-dapat manuknangan ning banal mong bundok. Ya itang taong alang atat siya king pamibyebyena. Itang darapat king matulid. Itang parating magsalitang katutuan. At gagamit king dila bang manyirang tao. O Ginoo, nino'y karapat-dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang darapat makapanasakit king kayang kakaluguran. At magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misasakwil king Diyos nala katulan. Dapot detang king Diyos maminto at tatakot, ilang kayang igagalang. O Ginoo, nino'y karapat-dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam. At asuhul laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibye makanyan matatagya. At maugun kapilanman. O Ginoo, nino'y karapat-dapat manuknangan king banal mong bundok. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Colosas. Matutula kong bibabato para kaya kayo, busal ning kasakitan adaralanan ko, at king kasakitan ning katawan ko, makasawop mi ganap, king kasakitan na pang makatagan Kristo, para king kayang katawan, ing iglesia. Ing Diyos, gewa na akong talasuyo ning iglesia, inyang gampanan ko iting banala dapat, alang-alang king ikakayap yu. Iting banala dapat aamanwan ko, yapin ing ipanaral kong lubos, ing kayang amano. At iti, ya ing misteryong milihim, king malambat a panahon, karing sablang tao. Dapat ngeni, bilalag na ning Diyos, king balen a pinili na, uling ing tangkaning Diyos, ya iti. Ipakilala na ing lihim karing pinili na, at ipakit na karing sablang tao, ing maragul aligayang daralana meeting misteryo. At ing misteryong iti, alang aliwa, nune ini. At sukya kayo Kristo, at iti, mga baldugan king mirakayan kayo, king ligaya na ning Diyos. Itiya Kristo, apanaral mi karing sablang tao. Itiya ing kabiasnan, anong numila sa sane at tuturo ring sabla, bangka nito, balang metong akwami ang alapit kingarap na ning Diyos. At mayakit siyang ganap, apangabye, ang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ing mayak pabalita. Magsalita ka, o Ginoo, makiramdam yo ing alipan mo, at iluke ka ring amanong babyebye alanganga.
ginuman at tiliya kaya kayungan, at kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Sinulong da ri Jesus at alagad na impamaglakbera, hangga king miras la king metong abaryo. Ing metong babaeng milagwan Marta, tinggap neng matula, king kayang pibale-bale. Iti atin niyang kapatad, ing nagyuna Maria. Linuklok iya iti king harapan ng Jesus, ting ginuta mo, at may kiramdam niya karingamano na. I Marta, balisa king pamagsadya, king pakana king Gino, nga na kaya, Gino, emo papangsingan, ing kapatad ko, pepaburen na akong magobrang magdididide. Pakisabi mo king saupana ko. Tapos pagibat ng Jesus, Marta, Marta, maliligalig ka at mayabala, king dakalabage. Dapat metong yamo yung kailangan. Tinudyang memili Maria at iti emilako kaya. Kapatading may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ng igpa, pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Metong mong lugod, pero miyaliwang paralan. Same love, but different languages or different language. At po metong Protestant preacher, magaling yan naman po king family therapy and psychology. Meto nga namang spiritual director, pastorya po, king America. Yung lagyo na Gary Chapman. At niya po libro, yung title ng kayang libro, 5 Love Languages. Yung sabihan ng Gary Chapman, yung kikatamong pamaglugod, bala mo gagamit ang miyaliwang salita na nang kay pare-pareho lengguay, pero the same topic lugod. Anya, title na 5 Love Languages. May pong 5, at least basic 5 paralan ng pamaglugod. Muna, gift giving. Ating taong maglugod, mamiyang regalo. Papasyag na kayang lugod, yung sarili na kayang regalo. Nang kaya naman nasabi, pero din na nakaregalo. Eh naman sabihan, I love you, pero din na nakaregalo. O naman nasabing, I am sorry, kasi din na nakaregalo. That is way of, kaya naman malargal, kaya pwedeng saging, o kaya pwedeng avocado, o kaya pwedeng karenga na kamalati, gawayang card, makabit. Happy birthday, mama, nga na. Hanggang long spelling itang birthday, then regalo na ito. At namang maglugod itang hausandang quality time. You spend quality time. Ing lugod na kaya ka, at suya kaya sipig mo, nakalalakwan, tuki-tukiya, then nakang oras, then nakang attention. Atin mo naman makanitang pamaglugod. Kunyari mo, kwentuhan na ka, nakalakwan, quality time. Makanyan mo naman, atin mo namang lulugod. Number 3, words of affirmation. Itang sabihan na kaya ka, kagana ka mo, kabyesnan mo, agyo mo yan. Katatakot. Mayat na kamang tao. Kapay siralog. Affirmation. Lugod mo naman ito. At naman taong lulugod, acts of service. This is very active. Itang pagluto da ka, pagsadyada ka, sopanda ka, suywanda ka. Ini, paralan niya naman pamaglugod. Paralan niya naman kaya pamaglugod kay kaparang tao. Miyaliwang paralan kayong pamaglugod. Atin mo naman tangos sa physical touch. Itang burida, parati ang makatalangke ka, parati ang malambing yang dikit yan, dikit. Itang bunso kong kapatid, baka niya, potang matutod ya, burina, makatalan niya balugbog kang mako. O kaya yang ninuman, niya kanitang masakit ya.
Babanten kay masakit iya. Burina tatal na nakagamat. Kabang magdialysis siya. Mihaluang parala din kaya katang pamaglugod. Kapatat, lawen tayo ng libro ngayon eh. Gamitan tayo as our framework in understanding our gospel today. Baka nano tayong intindihan ng Ebanghelyo ngayon eh. Imarta, Kelaweyo. Imarta, adelawan ng Jesus. Mintaya kayong baledo. Tinggap de. Pero Imarta, ing kayang sikaso, ing kusina. Magsadyaya sigurong juice. Magsadyaya sigurong inuman. Magsadyayang tinape. Apa nga ng Jesus at di kaya abena. Nano po kayang klaseng lugod ita? Acts of service. Lugod ning serbisyo. Potang ima, potang atsuka kayong bale. Namasabihan ima mong I love you, pero pagluto na ko. Kutan, may nga na ka. Wasano rin pinggan para kaya ka. Ipipianing mahalan mo. Acts of service. Uytay lugod. Pero uytay lengguwahe ng kayang lugod. Para pareo lengguwahe tamo. Maria, kapatid ng Marta, nano kayang klaseng lugod? Dintang Yesus, linuklok ya kayang biti sana, may kiramdam niya kayo, makalawe ya siguro, balang sasabihan ng amano ng Ginoo, pakiramdaman na. Siguro yung kayang lugod, quality time. Ne? Itang dinana kang maya po oras, kayang atensyon. Luklukan ako. Eta para pareho klase pa maglugod. Uling eta para pareho personalidad. Ang yandeng ni asawa, ng kay, ela pareho klase lugod. Ang yandeng mi kakapatad, nalalo nyo rin anak yu, ela man pareho gali, yung pamaglugod. Ating masuyo, ating maramarine, ating buridamo, tsuya kesiping mo, tuki-tukiya, tuki ko. O iting lugod na kaya ka, burina, kaya bena ka. Aga na ako yung tanga na kami, itatang ko, nang kaya may kabisita kayong bale, lalo na nang Sabado, Domingo, laing obra itatang ko. Kami nga lumiga kapatad, lukay po lalaki, tangane ko, kaya ba't ang kaduang kapatad ko, Kaloy, tapos tang bunsubing kapatad, Ryan. Kaya po para ugali, ngayon nga isip-isip ko, kaya kami pa maglugod. Watang atin yung bisita itatang ko, ako bilang pangane, ngayon mo, layma ko, sangkap kong kape. Pagsadya kong tinape. Bukulat kay refrigerator, lawin ko na ng apang bisita ng tatang ko. Itang kadwa ko pong kapatid, Kaloy, maramari na yan. Potang atin ng aluang tao, magkulong na kayong kwarto. Itang bunsubing kapatid, Ryan, ane pakalati, yang mag-entertain. Nangyari mo, dintang itang bisita, matutudya pa itatang ko. Ikaloy, gisingane. Dapat, lumul kayong kwarto. Itang bunsubing kapatid, luklukane. Ane kalati, pag-ipagkwentuhan na lang. Kaya ba't akaluguran na lang naman, kilala no rin yung bisita ng tatang ko. Neng kay, oo, tatigang bayong kopya, binyene nitang bisita ng papa nga na. Kaya po para ugali, makanyan mo naman yung pamaglugod tamo. Kanita, balata mo. Ako, neng kay, kaya nga na akong homilya. Sabihan tamo yung Marta, is a very imposing personality, ne po. Masyado yung malakas sa karakter. At saka she's comparing. Lay mo na mo yung kapatid ko nga na. Ako, siwanda kayo, makaluklukyak yan. Ela pareho, klase lugod. Anya, makanano tayo pong ang intindihan nililalo, kingiyatang pamyabe-yabe. Mika ka-conflict na. There is conflict when we impose our love language to others. Kung tayong kaya kang paralan ng pamaglugod, buri mo makanitala naman din aliwa. Halimbawa, len may Marta, Jesus, lalo mo na yung kapatid ko. Ako, anak, kapagal, makaluklukyak yan. Pag sabi mo na mo, so panawit ang kusina. Marta, ano? Paburi mo yung wali mo, nung buri na kayo ni. Nung bisa kang mag-serve ko. Kaya pamaglugod mo, you don't have to see yourself better than others. Sasabihin, service is better than quality time. Or quality time is better than gift giving. Oy, parati ka wala na mambinye. Kaya ka masinuyo.
There is no love that is superior than others. E po para-pareho, hindi katang pamaglugod. And I hope, ing meto nga punto mo na mga akitakin ni, tala pakyapos din nga liwa kay katamo. Don't make yourself as the standard of love. Insan to papatamo, yan kayang nagawang referential self-reference sana. Itang self-referential personality. Itang bala mo, ikay sukad ng kabanalan. Ikay sukad ng kayapan. Ikay sukad ng paralan ng kikatangbiyan. It's not that way. Nung ati kayong anak, tikong pamilya, ba't yun yung mga nanulang lulugod? Para-pareho pa maglugod. At usually, luguran mo lang, ketang paralan daw. Nung mapamiyaya, denan me. Nung masuyo ya, suyuan me. Nung buri ng parati ng kayabe, pakyabayan me. Karinda panamdaman ni lugod. Walang potang, pwede mo naman sabi ng Gary Chapman, pwedeng ingkaya kang lugod, aintindihan ng metong. It does not resonate. Namburi na po sabihan. Itang metong example, binyena, ating metong anak, mixed away ya. Mixed away. Tang migtakas, tinaka siya. Mintaya kang Gary Chapman, uling family friend de po. Kaya ba't po, susumbong na dining anak kamalati, nga na, they did not love me. Dako kaluguran na. Aning anak, niya kanumaya ko iking baleda, de kaluguran dempe nga rin na. Oo. Ngayon, dempe nga, repentun din anak, siyempre, pantunan din ka rin kamag-anak da, kaluguran da rin anak, nakaklase na, hanggang igite, chuya kang Gary Chapman. Ba't nga da rin nga rin, tangkalubda, how can He do this to us? We loved Him so much. We gave everything He needed. The best shoes, the best clothes, the best toys. Ot sabihan ng em na kaya kaluguran. Sa salim niyang piyalo nga na masanting nga sapatos, hanggang gamit na. O nangitang anak ka na, they did not love me. They have no time for me. Ikitse po, naning ikitsuketang transactional analysis sa kanyan. Inganak, ing pantunana, oras. Inganak, pantunana, atensyon. Inganak, panintunana, pamagkalinga, presence, attention. O iting kayang lengguwahe ning lugod. Dempengari, ing karelang lengguwahe, gift-giving. Dinenan mineman masanting nga sapatos, pero masanting nga pialuman, kanitang anak iyo. Mineman pamuren, king kayang kailangan. Pero yung anak, naman nakakitlugo dito. Bala mo, pareho. Quality time and gift-giving. Anya, sana, lawenyo, karempengariyo, kaluguran da kayo, kay miyaluwang paralan. Sasabihin, da kay kaluguran. Yung kukumpara, lalo na yung sarili yung kareng aliwa. Ing mo namang masanting ang punto din kay katang abanghelyo. Ang pupay mo muna tang pamamasa. Itang lugod papakita mo kay pamananggap ka rin aliwa. Hosting, receiving, accepting, and even welcoming. Sana yung pisambanta mo makanyanya naman. Kikikatang pisamban bala mo, baleta ini. Bakit? Ining baleningig pa. O ining baleta mo, kaya katamuyangan po ini, luguran tayo. At po tanga chuta keti, at indara tanga sisimba, taga keti, o dayulo. Sana we feel like Martha, pagsadya tala. Sana we feel like we are married, tanggapan tala, den talang panahon, den talang atensyon. Tao ta keti, taga keti tamo. Apansin ko keti sapang bato, dakala dayo. At chula ka rin apartment, mag-boarding house lang. Nengkay, mag-bed space na mo. O tayo ang katsimbo. Ela kapampangan. Ela tagasapang bato. Makitirala keti uling magobrada siguro Clark o magobrada Angeles. O tayo ang kat. O tating apartment, tating kong makitok ng siping bale. Let us welcome them. That is part of our faith. In our first reading, ating dayuan at lula, tinggap na lang, Moses. Peka na la, pagluto na la. At din tanging grasya, kimbiyeda. At ko pong kwento kaya kayo na.
kanita pong synodality. Ating metong Katoliko, kitnan miya, o ten ako po sisimba. At may born again ko po. At linipat ko pong sekta. Nano po yung ikitsuwaring AO, nanpanto na yung AO ikit kaya katapisamban. Sabihan na, kanita po nga choke yung pisamban na sisimba ko. Feeling ko ako tatagapan kaya. Kasi kalulu kami mo po. Ikitsu po, king kaya katang busal ngeni, ning kahit panamdaman da, they are unwelcome. Pwede ta? At sinabi kaya welcome? Ala naman sasabi, pero kareng matayo. Lawen niya babot lalamin tao. Lalo na rin nung aking na inuman masarese rin chinelas na. Oy, masanting amalan. Keng laway pa mo, you feel na you're not welcoming. Oy, takareluklukan nyo. Ating meksiping kaya kayo. Lawen niya yung marok matang makanyan. Bala mo kaya kayo yung pisamban. That is not Martha. That is not Mary. That is not loving. That is not welcoming. Anya pala ting Katoliko ngayon nasisimba, dapanamdaman tatanggapan tala. Alana ka po sinabi ngayon pwede simba. Pero may kinuklok kayo. Bala mo itang pagdiryan. Bakit? Makalagyulawari kaya kayo reluklukan na rin. Pabrin nyo lang. Nya deng anak. O tayo din ang sipit kita. Lapubisa nga ta. O yuli yung reluklukan nyo, nung buriyo rin. Ini, balena ng Diyos, kaya katamo yangan. Welcome. Kabarek, kaya beki kaya katang pamanalangin, kaya beki kaya katang pamanyimba, impamananggap. Nung ating dayo, tala kilala, lakapampangan, first time the paketi, let them feel we welcome them. Nung ako rugo, tsuke niya ko welcome. Ikayo, den kaya katang ushers, den kaya katang COMI, den kaya katang mag-serve. Saw tamo. Let us not make them feel unwelcome. Because very unchristian, isn't it? Sayang ako. Sorry po ako. Sorry ko kaya kahit may born again. Sorry po. Penamdaman yung eko makatatanggap. Kikiyatang pisamban. Pero kaya tutuman po ako. Ala naman po makakabit ka rin luklukan, reserve. Ala. Nauso nga nito. Tanga na ako malati ating reserve. Siguro nung kasal, ating ninong-ninang. Pero kay Aldoldo tambie, kay Misa, let everyone feel welcome. Lalo na, kunyari mo, dayo yung iniya paikit. All the more, we should welcome them. Kunyari mo, balam kembus, akit may makatalakad yun. Palukulukan mo kan talakad. Bala mo, baleme ini, tanggapan nyo lo, tanggapan tala, kaya beyo ko. Den taong dayayo. Mga nanutandakal. Karakal da rin Katoliko, sisimbo. Malagad lasim, baka ba't paramdaman da pang katanggap-tanggap. Kasi po kalulu kami yan. Ay, aliman po ako. We do that distinguish poor and rich. We are all God's children. At ito po yung medong pang sigurong lugod na pwede tamong pigunaman. Ing masaya tamong tanggapan, ing miyaliwatang klaseng pamaglugod. We have different ways of loving. At bisa kung po magyari ka rin kutang areti. In Diyos kaluguran na katamo, nung makanano tamo ay intindihan ng lugod. In Diyos ay intindihan na naman ng lugod mo, nung makanano ka lulugod. You can be quiet, quality time, you can be giving, you can be serving, you can be complimenting, and you can even be in physical touch. Kaya biro-biro mo, tatalnan mo. God, our church will respect that. Ingkutan ko mo po ini. What is your love language? Na ano po yung paralan yung pamaglugod? Are you aware of that? Oreng kutang naman. Den kaya kayong kaluguran king biya. Kaya pamilya. Kaya biya mong opisina. Den nga biya kaya pisamban. Na ano yung karelang lengguwahe ng lugod? We are not loved in the same way. Some people appreciate a gift. Some people will appreciate attention. Some people will feel they are loved. Potang malungkot la, antabayanan mo la. Tanan may pago. Or, pwede mo naman inglugod. Dinan meng maya pa oras king kaya kang panahon. Ay may alawang paralan. Kapatat, let our love be open.
Nga napin love is many splendor thing. Iti saning kaya tamong pamagunam. Iti saning kaya tamong kapasalamatan. There's so much love. Pero nang kay, because we do not have the same language, tamo ay intindihan. Saning lugod tamo kaya tingin sapang bato, lugod tatanggap, lugod masayang tanggap, kareng lalapit king Diyos. Ilagyonig pa, po ng anak, po ni Banal na Espiritu. Amen. Talakad tampo, Ipasyag tamo po yung kaya katamong kasalpantayanan. sasalpantaya ko, king Diyos, ipang may paintutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutam, pengagli kang upaya ng Banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paking krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebie. Pepay tasya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang may paintuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Bamukong ka rin mabiyem pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak di santo, king pangpatawad da rin kasalanan, kimpang sublirang mieding mete at kimbielang angga. Amen. I Abraham matula nung selubungan dengatlong dayuan. I Maria at Marta matula deng tinggaping Ginoo. Ilangan mi bayula paulining karelang bisita. Manalangin tamo naman maging tamong masampat tanggap karing kaya katang bisita. At king kaya katamong panalangin nga tamong Ginoo makipamaleka kay kami. Itangan po. Ginoo makipamaleka kaya kami. Ban in iglesia maging masayayang pibale-bale para ka rin sablang tao at kultura at mipabandian niya kapamilatanda ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makipamaleka kay kami. Ban mabiyasa tamong kilala king Ginoo, kinlupa ning metong adayuan at matula tayang tanggapan. Antimo nung makanano tayang tatanggapan ng Ginoo mismo, ipanalangin taking Ginoo. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan, ingamanong papasyag ng Ginoo kaya katamo, at ipayabot iting mayap ng balita, karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Pan matulatang tanggapan, impe kamayap ay biyero kaya katamo, ting kaya katang kapatad. Agyang bayuta arake, impe kamayap, ning kaya katang sarili karela, ipanalangin taking Ginoo. Ban kaniti at karing sablang komunidad Kristiyano, ding tao panandamanda, inganti lawaring atyo karing sarili dang pibale-bale, kaya bening balang metong at susuyo king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ngani po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginoo Diyos, pagkaluban mayang pusong mayalala, keka, katiging balang metong kaya kami. Meto ka pusong makaramdam kim pagnasanding sa bilal tao, agpang potang magsalita, ang ela magsalita. Itiaduan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Panalangin
talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, banda di kaya katandaon, matanggap harapan ng Diyos, igpang may payang doon. Tanggapan niya saning Ginoy, tindang karinggamat mo, kingi kapurit kalagayan ng kayang lagyo, kingkaktam kasaplalat ng mabilog na Santa Iglesia. O ginuka pamilatan dareting ayin daralami king harapan mo, ban parangalanda ko, idaladong kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ingganap o sakripisyong binye mo kaya kami. Papagbanalan mo la antimonong makanano mong pepagbanalan ding sakripisyo ng Abel. Itiya doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka Yat antimurin, nayo reng puso yu. makayat na no king Ginoy. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuliting pasalamatan na kang parati at nuban ka rin. O igpa, Diyos singalangang at lubos mayupaya. At syuke ka, ingke kaming biye, pangimut at pangataw. King pami biye-biye mi king aldoldo, taranasan mi kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyeme, ingke kang anak, king banal espiritu. Bilang mo munang bunga, babiye garantya, king akayabe mo kami, king siping na kapilan man. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, king alagtok ng dapa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyane ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniting. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang di pa namibubu para kay kayo at para rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Dapta nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapin ng biye, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo makatampang talakad arapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ating sablang pari. Ating hanggang malugod na susuyo, king kaya kaming parokya, ating hanggang lulugod, king mialiwang paralan, king kaya kaming pisamban, kaya king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ating sablang miyang uabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose keng esposo, ding sablang apostol, ang santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustam king Diyos, igpa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katang. Ikabus mo kami o ginong king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para ti kami ikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo ikasal pantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod, ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ang timuri. Malagod tapong pasyag, misasan metong tamong ing kapayapan. Kapayapan po kayo.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Noon laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo ak matampan tanggap ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git kinsablang bagi, at pag nasang tanggapan da ka. Dapat pauli ning pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At paksan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Kalakad tamo po. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, dinanda kesa ng bayong parasan, dating misteryong kaya kaming tinggap, at yatat na kesa na king metong abayong biye, king pamaglugot kaya ka at karing kaparami. Aintindihan mi sana ginuing lugod mong daratang kaya kami king miyaliwang paralan, at saupan mo kaming magpasalamat king tulaning pamananggap mi, king balang metong, lalo na ring dayuan. Itiaduan mi kapamilada na Kristong ginum. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang At timurin. bendisyonan ako ng Diyos, at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ilagyo na ng igpa, ang pona ng anak, ponin ba na Espiritu. Amen. Kaya tang misa, midaone, umetamo po, king kapayapan. Salamat, King Diyos.